ya bofra na nam ya bofra na me nim mpo se beto da bia ma be yam na me nim free bretin tintin yankopon afa Bishop Kakrabe din so agye nipa bebree free o hawo na nsa no mufam na de recently miracle BC war one of the Arab countries. Okay. We say our radio programs are almost 360 something channels and a far worldwide. Yes. And Kasana into all languages into a country here will be translated call all languages into almost 2/3 or 3/4 of the world. And a Bishop Kakrabe ni messages drew. That's right. That's right. Now Muslim be na ne ba yare na ba yare no o man ye di ombetumi bia se kremunika sa waye di obetumi bia na say wa nante pa because omono at a point of their lives they believe in making enquiries from malams and other shrines and other things. They believe in that. Yes. Inti papa na ba no yare ne very serious. Into a tuana hospital hona o ti se obi preach. Oso ni preach no. Asa de oka abrante no yare no ho asem. Bishop Kakrabe din onko krono so. It's one of the Arab countries. Na Ghana. No preaching here translating. Ni preaching. E dia call language obi ti asem. That's right. Na nyame nam sa preaching no so. Asa brante ne yare. Ansa no nipa be gi bibia di se bibia to me no. Oye oba na Bible say na moja tu ni finche du me na. Na nya common issue. And ntina you classify as a miracle. A miracle is something na nipa ho de ntumi nye. Yes. Nipa nyansa ntumi nye. But esi wan yo ye nyame. Hu bia ntumi nyo. Nyame. In this 2 days zuma de we yankopon nam Bishop Kakrabe de ni Bishop Collins so. E dia ba small product we mu no. Your friend say jatanam yenu na kan si anu. Me catch jatanam yenu o. Na dwuma de mi angasa de ebesie na ye mehu. Mani ohun free say. Me suro because div ono ba akufo ne kra no de nyankopon nam ne so a eye no. Na yaka bom. And then very powerful. Yeah, kasa mu kra mpanimfo aka me ati ase say 2 years are better than 1. Better than 1. Enti ye nim dia ebesi o. Ebetumi esi. Because picture na da ya ni so say bibi bes dia ebesi no enya easy o. Yeah. Nyame ya adomo. Enti nyame ya adomo kira na dia ya nwumere nko a. O kira ya nwumere. Okay. O kira na pa ye early morning prayers. Okay. Na ne Bishop say nkom say na say nora najo. Okay. That's right. Na Asa na enra Tuesday. Was it penny be? Na behwe. Ai, o say be say nkom na nkom say na sa. But sometimes say me hu so di fo gina fa ko. Na nyame ma na di sem fa nipa brabo ho a. Nyame ma na di sem fa nipa brabo ho na. Na oka na ye bisa. Na wo mampa abra nipa me bo na mane na onyo ne free fie ba ya. Bema. Bronsam was smafo. Yes. Bas ye hunya midi for wasra na ngose Bishop Collins no ma. Na nyankopon form so kan hinta se manano ba ha me kan sem bi. That's right. Because as abofra o class 5. O ko school na dan for ebo na pampam. Yes. Sa na dan for no pampam no. Wa soja. Adi aguni tim. Egu akra ne trim. Wan hwe ya wonte ase. Dr. Ben na betim de encyclopedia Ben. Ana microscope Ben na de be hu jakora e da pampam. We no emfa ho ne school awako. O the physiology bra. Emfa school sam nko emfa technology sam nko ho.
na technology ametu nyame asem eno na ma nyankopon ya powerful no he let you know that nyankopon de dwumadie surunku bi asa nanko onum yes o kan emosa ngoma na o se na hwe onyankopon tumi nya biribi ana onye biribi agise wada na di a kire ne nkoa adifo no nso the moment abehunu sa adifo ahia adifo korogin ahia yes enye fa adwongo bra na me mmoso mpaye ma na fa ko srawo da mpona no na kan ko bo bia na dabi se ni o de so yoteti ya tse me a na fa so tentia bra miracles upon miracles o ba na fa fa dwum se me pon asori na ma hetenti me ba be hetenti se woni obi ya funu oya ba ya oya abortion sa ma doctor gina wo de to twene o ware on kan che ni kun na onim nyame nti obra oye ne boni ni onum so ja ba ya de o mewo na abaye kese so hwan abofla abo omo de mo corset ya ma na fu ya flat na tuopu onya kunu wie ya awo mba ontu ntimi so nka na kwanche ni kunu se me ya ba ya me ya boss na doctor gina wo de to twene oba ne de ya wo ese na wo de eni ho ba on kantre ni kunu se oni awo de o brefa wo e na o to nuro no low sperm count for duro ene e hwan duro na oguso when a bishop akrabe in one of the ministrations ana on konkron se obehu ababa wo na mobo no ka jodi for nsa baya we oni yefunu ba ni kunu wara na do no nyame nyame pese ohun mobo no ma na mba odi for ne fra baba wa no no se abaya minim se wuni yefunu no bunku to you but nyame se men kan chiro se obeche wo mba mini yefunu this is miracle when a miracle no we doctor bi antim fa fallopian tube ana wo de enso yen replace ya wo de me hu say ya transplant ya wo de da eni ho ya no ya nya eni ho na ababa we asa ogidi asa onyini because no hwe na brabo mne wa ye pa nyame so bo hu ba ma ne mba na no ohunu ya funu kura akwara be dem for 9 months sa awode ani ni ho ti akwara ne kro be da hen na afeson ya abaya baya odenta fo ne nam na abaya awuntimi wo se osesofo minim se ma bra bobone me bone me maya bremunti a wo pa de nanka menwo ba kwan fo so me kuranta afo die unyame na wo ubo ni din bom paye ma me no one betumi aye yes power Bishop Collins and kwa kwa fiber na ne o de so what observation what your monka e mo bintu fuzo ngu oni sa obi mpo se okot fa sorry metia na mesiri o on say nipa on say ya no de papa wa ga wo ka gu masun se we kwa na kam manka we ya on say Yesu kra ba wi ase no nipa anyina ni nya wo bia na gi ni di o Yohana ngoma na 3 Bible say Yesu nunu ya no John chapter 7 verse 4 ni nga yen se free akọ kuro so say sense ni free akọ ko ma o suya fo hu se no Bible so mo yes ha de nche go no mo nkasa mponyi omunu ebe ma no o ya agem ka no omunye ne mesi Yesu Kristo ba wi ase no nya nipa anyina na gi ni dabi na ebi mo se oye antichrist anti enya yan de let them say they are saying it and the more they say it no the more the Lord does do it more because adeba kwa hu nyame hu no say nyame no so open yes senka Elijah senti na yene ne nko challenge no o be ne nyame ko challenge na nyeye because challenge no be defeat you na o ba be challenge no sama ma ma meduro obi be challenge na be da be eno ni asem no how will you come enya possible abujafo ene ma me preach dabi nyame adoma chira program the bebo ba no
me de na me bre no si wo say okwambofo Yohanes Uboni no Yohanes Uboni na me do John the Baptist ade Yohanes Uboni ano adofo no kure pa na say the prophetic visitation na Awurade Nyankopɔn nam na nko adi forso Bishop Kakabedi ni Bishop Collins Nyako enyizo what the fans of the mente post so but so be one adi title nti prophet Kakabedi omo ina so last year and Awurade left your momentum no ko bishop that's right last year aye they were all under the office of the prophet misro program no misro na adeba ko bishop Kakabedi post ade kura wo no mo da soro kura ke ehu papa adeba ko mo papa we hono say on kan bible dabi your friend the walking bible aye ujana na papa bo Genesis chapter 1 verse 1 obe kan to koma opa editation e bible oni Bishop Kakabedi en ha ho na question be bisambo onim enya ize o na me heba pa yi na o go to Luke chapter 12 amakanya entim ni nyampo ntimi ka betim no o kan koma no ato koma o me pe translation pe NIV no wa kan New Living Translation version no o me pe translation me pe the Amplify ni nyina so e woni tirimo me nim ba bi asande mo ni free o sa ya no nko ya miracle kase o ya no nko a ono ma me nchira wade Yesu abane them more than 4 to 5 times. That's right. That's right. Heaven ye meeting ye friend Bishop Kakabedi e man betina meeting that's right. O book be your friend no the invitation how can book na the moon say sa heaven na can was na man for the agro no that's right. na Nyankopon bit na konwa so a obu wiase nyina ho bra that's right. na ya invite na heaven na oba na ordinary na abofo man escort na obet na Peter mumu abedi generation we hu nkomo kwan am be fa so nyame asem betumi spread yes and it's a CID all over the world odi Bishop Kakabedi enya nkuto no ton enya adwongo no to na mfa bible mfa book mfa pen ka ho emese nyame adifo a nyame ni omu bompu ni mpu adifo na ye impact omu mpu no he de omu ye na eya na the ministration akono mo very smooth yes very gentle in the name of Jesus Christ wo say na obi a wabubuo na osore anante ofunye bere kasemo everybody o mo ma sofudie ya akono mo ade abako a efe ne se everybody adoma buses free bus yes ade abako am dwini Bishop Collins fire mente ya se ne se nyame sia na afra so fo ina ode ma omo na so mmra me na mba yeah bibifo ya na mo so masem omo koye fake na because of the kind of heart papa no wona oh yes all the branches of all of salvation worldwide are coming. German phone neighbor. Yes. Yeah. That's right. Germany branches are coming to Ghana because of the program. Yeah. That's right. They're coming to encounter grace. From their back mobile headquarters. Yeah. Bas nam yamfo. Yes. Anopa wi anwumre. Ba kunia ba. Kotokrom ya ohima. Yes. Tra. Tell to the care from society wo. Bianquanta free bus fro na bra uwia be sa akosiu fro bra na Nyankopon fa ne nko aso ma wonye nsira uwia be sa na akosiu na jai o se sende ma na me sende ma ono open miracle money miracle money so di for ka se ma hu se osoro bie ya me so o cha man for sika na obi account ahite obi oni dollars account na engine security account amano amana dollars eguna account yes sad one na ya miracle no ya akwa so bank no ko ma ya mana le onim ba eso ko ni di wo ni details wo ni di wo ma ya credit dollar account amana dollars gum obedi asai no kwa eno ne miracle comfort ben bet ma credit dollar account ono ko bank hoda ensi no kan onwade mpo no bank
Bushafo. Hey, Be can say Bibi Messi, oh, Bibi yes. Bibi Messi, giddy. Now, so we order before. We are before. We never heavy. I order before. Yeah, mama, for you to be you. Yeah, number to be a friend so that if they want to come to the program, mom friend, yeah, more directions, good directions, no more famra. Nah, project is flying. Okay, yes, I'm good to Abuja. So do you before the Act Temple, Opsi St. John Senior High School. Yen to be you. So Jana be soon so. Oh dear, Bravi. Yen to be you know. Whatever be you, bra. Bra. Bernard for be you betting Yamiasam. Yamia do my chranny and you mre. What's in you mre? If Yadano and a pano watch it, go see a ria do me. Anna and you mre, not ya sign at them. Now you did the final session. Abra, oh dear, come and meet Grace. We don't have to far pass. Come and meet Grace. Papa, when come and meet Oil. When you're oil, come and meet or can be one of the audio name or say, hello, I am Bishop Kakabede. I am coming to Sunyana Well of Salvation Ministries to have a prophetic visitation with Bishop Collins now. I will be there and Jesus will be there. That's right. I will be there and Jesus will be there. And I'm saying, what do you for say? Obaha. Obaha, dear. And they may train wa. Never knew so what do you want that? Until what rather than to me, Miss my better than I may drown. A bush for Juma didn't 2 days. That's right. Soon for any more. Mutimit I say I'm a Juma last hour. Number Bobujay, a Mabujay way. Yen sa assassin no Corano. Yes. A booga.